Тогорочна преслава националного швета руснацов у Сербiji попри централни манифестації у Вербаше буде отримана і по подручних канцеларіях Національного совіту у містах, у котрих живуть руснаци. 16. януара на п'яток на 12 годин тот день означа суботичanje у prostorijah društva, a na 13 годин тиж у prostorijah društva означа го і руснаци у Кули. Od 18 годин преслави буду у трох местах: у Руским керестуре у Дому култури, у Коцуре тиж у просториях Дома култури и у Шиду у културно-просветним друштве Дюра Киш. Od 19:30 minuti šveto označa i Rusnaci u Novim Orahove u svojim društve i Novosadjanje u Ruskim kulturnim centru. Na sobotu na 12 годин šveto bude označeno u Đurđove u prostorijah Kulturno-umetničkog društva Taras Ševčenko, a na njedzelju u Sremske Mitrovici i Bikiću od 19 годин.